Hello beautiful people, ikaze nanone kuri YouTube channel yacu. Ese wibutse gukora subscribe? Reba ko wayikoze, ubundi uze nkubwire ukuntu mu Buhinde umugabo yarokotse impanuka y'indege mu bantu barenga 200 bari bayirimo, niwe wenyine wayirokotse. Ni ibintu bidasanzwe bibaho ndetse byatangaje abantu benshi. N'ubu abantu bakomeje kwibaza ngo byagenze gute kugira ngo umugabo arokoke impanuka y'indege yari mu kirere yamaze no guhaguruka, nyamara ari ibintu bitajya bibaho. Ikaze rero, mbere yo gutangira inkuru yacu ndakwibutsa gukora subscribe kandaho kugira ngo izindi nkuru nziza nk'iyi ngiyi nazo zitazajya zigucika. Uri kumwe nanjye Denise Mbabazi Mpambara. Ejo hahise kuwa kane hari ku itariki ya 12 Kamena 2025 indege ya Air India yaritwaye abantu 242 irimo abagenzi 230 n'abakozi 12 yaguye mu gace ka Ahmedabad ni mu Buhinde nyuma y'iminota mike cyane, iminota igera kuri 30 itangiye urugendo igana i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza. Imibare rero igaragaza ko muri impanuka abantu 241 bapfuye, hakaba harimo abagenzi bari baturutse mu bihugu bitandukanye barimo Abahinde 169, Abongereza 53, Abanyeportugal 7 ndetse n'Umunyakanada umwe uwitwa Vishwash Kumar Ramesh. Uyu nguyu rero yari afite ubwene gihugu bw'Ubwongereza hariya mu Burayi, ariko akaba afite inkomoko mu gihugu cy'Ubuhinde. Niwe wenyine warokotse iyi mpanuka, abandi bose bapfuye barashira, ariko asigara yayirokotse ari we wenyine. Uyu mugabo rero ngo mu ndege yari yicaye ku mwanya wa 11A, ni hafi y'ahateganye n'umuryango w'indege exit cyangwa se aho abantu bashobora gusohokera iyo bibaye ngombwa cyangwa mu gihe cy'impanuka. Yavuze ko ngo yumvise urusaku rwinshi rukomeye cyane nyuma y'iminota igera kuri 30 indege ihagurutse, maze indege rero igwa mu gace gatuwemo n'abaturage hafi n'ikibuga cy'indege, ahantu rwose hasanzwe hari n'ikigo cy'ishuri. Mu bagenzi rero bari muri iyo ndege, reka twibande cyane kuri uwo mugabo warokotse. Yari kumwe n'umuryango we. Hari umuryango rero w'abaganga baturutse mu mujyi wa Udaipur ni mu gihugu cy'Ubuhinde. Abo rero ni Dr. Pratek Josh ndetse na Dr. Komi Vice. Abangaba rero bari kumwe n'abana babo batatu, urumva bari batanu. Abana babo ni Miraya, ni Pradyut ndetse na Nakul. Abangaba rero bakaba bari bagiye mu gihugu cy'Ubwongereza, bagiye gutangira ubuzima bushya aho ngaho i Londres mu Bwongereza, aho se n'ubundi yaramaze igihaba. Icyakora akaba ari bwo yaramaze iminsi mike abonye ibyangombwa bibemerera kujyayo kugira ngo abane n'umuryango we. Nyuma rero mbere gato bakaba bafashe ifoto ya selfie mbere yo guhaguruka, ariko iyo foto ntibamenye ko ariyo ya nyuma mbere y'urupfu rwabo, niyo ya nyuma mbese bafashe nyuma baza guhita bitaba Imana. Harokoka n'ubundi wa mugabo wenyine. Ni inkuru y'umuryango w'abaganga rero yababaje imitima y'abantu batari bake, ariko kandi iranatangaje. Iyi nkuru rero yababaje imitima ya benshi, abantu benshi bababaye cyane cyane mu Buhinde aho bafite n'imiryango, ariko n'ahandi hirya no hino ku isi. Ikinyamakuru Times of India cyavuze ko umuryango w'abaganga b'Abahinde Dr. Pratek Joshi ndetse na Dr. Komi Vyas bangaba rero ubwo bari kumwe n'abana babo batatu aribo Miraya, Pradyut ndetse na Nakul, ngo bari bamaze igihe bafite inzozi zo kuzajya gutura ndetse no gukorera hariya i Londres mu Bwongereza, aho bari bagiye gutangira ubuzima bushya nk'umuryango w'abaganga ariko basanzwe ari inzobere. Ifoto y'uwo muryango yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga yafashwe mbere y'uko indege ihaguruka, igaragaza bose rero bafite akanyamuneza mu maso, abana baseka. Iyo foto bahise banayishyira ku mbuga nkoranyambaga ku buryo yari nk'urwibutso kuri bo. Iyi foto rero nyuma y'amasaha make yaje gutangira gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, abantu bayivuzeho byinshi cyane, ariko icyo abantu bakomeje kugarukaho no guhurizaho n'ibyishimo bagaragazaga. Bamwe bakavuga ko igihe cyose ufite ari cyo kwishimira kubera ko gishobora kuba ari cyo cya nyuma, nta wamenya. Hagati aho rero umuvandimwe wa Dr. Komi Vyas akaba yabwiye itangazamakuru ko bari bamaze amezi 4 bategura urugendo rwabo, kandi ko ngo ari we wabaherekeje ku kibuga cy'indege yagiye abatwaye, ndetse ngo yabagejeje
aho basezeranaho bwa nyuma, aho basezereraho abantu baba bagiye mu mahanga. Nibwo bwa nyuma rero yarababonye, ngo yaje gutungurwa no kubona ifoto y'umuvandimwe we iri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma y'iminota mike rero bahagurutse ku kibuga cy'indege, nyuma ababazwa no gusanga indege yabo imaze gukora impanuka. Ibyo rero nibyo yabwiye bimwe mu bitangazamakuru cyane cyane hariya mu gihugu cy'Ubuhinde. Kugeza ubu rero hari abayobozi bagize icyo bavuga kuri iyi mpanuka. Abo rero barimo minisitiri w'ubutegetsi bw'imbere mu gihugu cy'Ubuhinde Amit Shah. Ni minisitiri Amit rero akaba yavuze ko impanuka yari ikomeye cyane kubera ubushyuhe bwinshi bwatumye umuriro w'indege uba mwinshi cyane. Yavuze ko kubera gukomera k'umuriro ndetse no kuba indege yari ifite litiro zigera ku 125 z'amavuta, ibyo rero ngo byatumye nta muntu n'umwe ushobora kurokoka. Yavuze ko ubutabazi bwari bwageragejwe ariko ubushyuhe ngo bwari bwinshi cyane ku buryo rero nta muntu wari gushobora kurokoka muri ubwo buryo nk'uko yabitangaje. Naho minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yashyize ubutumwa ku rubuga rwa X, yahoze ari Twitter, avuga ko impanuka ibabaje cyane kandi ko ifatanije n'imiryango yabuze ababo ndetse n'abarokotse. Yavuze ko yaganiriye n'abayobozi bo mu gace impanuka yabereyemo kugira ngo abafashe mu bikorwa by'ubutabazi. Birumvikana. Naho minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Sir Keir Starmer nawe rero akaba yagaragaje agahinda yatewe n'iyi mpanuka yabaye kuri uyu wa kane. Yavuze ko ari kimwe mu bintu bibi bibayeho ku Bwongereza kuva uyu mwaka watangira. Yavuze ko Ubwongereza bwatangiye gukorana n'Ubuhinde kugira ngo bafashe mu bikorwa by'ubutabazi ndetse n'iperereza cyane cyane ku cyaba cyateye iyi mpanuka. Ntabwo ari abo gusa, undi wagize icyo avuga kuri iyi mpanuka y'indege ni umwami wa gatatu w'Ubwongereza, ni umwami Charles wa gatatu. Akaba rero yohereje ubutumwa bw'akababaro ku muryango w'abapfuye, imiryango itandukanye yabo. Avuga ko yababajwe cyane n'iyi mpanuka kandi ko ibitekerezo bye biri hamwe n'imiryango y'abapfuye ndetse n'abarokotse. Urumva n'ubutumwa yatanze bwo kwihanganisha. Naho minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza David Lammy nawe hari icyo yatangaje, ashimangira ko igihugu cye cyashyizeho itsinda ryihariye rizafasha mu bikorwa by'ubutabazi ndetse no kumenya neza ibyabaye. Avuga kandi ko igihugu cye kizakorana n'Ubuhinde bya hafi kugira ngo bafashe imiryango y'abapfuye ndetse n'abarokotse. Ntabwo kandi twabura kubabwira mu bandi bagize icyo bavuga, harimo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Amerika Marco Rubio. Uyu nguyu rero akaba mu butumwa yanyujije kuri X yahoze ari Twitter, avuga ko yababajwe cyane n'iyi mpanuka. Avuga kandi ko igihugu cye kizakorana n'Ubuhinde kugira ngo bafashe mu bikorwa by'ubutabazi no kumenya neza ibyabaye. Tayari ibyo ngibyo byo byatangiye no gukorwa. Hagati aho sosiyete y'indege ya Air India ndetse na Boeing nabo abagize icyo bavuga. Air India, sosiyete n'ubundi yagize iyi mpanuka, yashyizeho ubutumwa bw'akababaro. Ivuga ko rero yababajwe cyane n'iyi mpanuka, yohereje n'ubutumwa bw'akababaro ku miryango y'abapfuye ndetse n'abarokotse nk'uko babitangaje. Kandi ngo barakomeza gukorana n'inzego zose zishinzwe ubutabazi kugira ngo hakorwe iperereza ryimbitse cyane ku byabaye. Boeing nayo isanzwe ari ikigo gikora indege, cyatangaje ko cyifatanije mu kababaro n'abagize ibyago. Bahise kandi banohereza itsinda ry'abaganga hariya mu gihugu cy'Ubuhinde kugira ngo bafashe mu gukora iperereza. Abo rero ni bamwe mu bagize icyo bavuga, ariko nanone ibihugu bitandukanye byifatanije n'ababuze ababo cyangwa se n'igihugu cy'Ubuhinde kuri isanganya yabaye. Ndavuga nka perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, hari kandi perezida wa Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, hari kandi perezida wa Pakistan Dr. Arif Alvi, ndetse n'abandi batandukanye bagaragaje ubutumwa bwo kwihanganisha. Bakuri ibihugu byabo batanze ubutumwa bwo kwihanganisha ababuze ababo ndetse na barokotse. Kugeza ubu rero nakubwira ko hatangiye gukorwa iperereza ku mpanuka. Inzego z'ubutabazi ndetse n'abashinzwe umutekano batangiye gukusanya amakuru ndetse no gukora iperereza kugira ngo hamenyekane impamvu ya nyayo yateye impanuka. Ubu kandi hanakomeje ibikorwa byo gukusanya imibiri y'abapfuye habereye impanuka kugira ngo barebe ko nta mubiri ubura cyangwa se banabyifashishe mu gukora iperereza.
ubu ndabizi uri kwibaza ngo kubera icyo ubusanzwe kurokoka impanuka y'indege bifatwa nk'igitangaza. Ubundi kurokoka impanuka y'indege ni ikintu kidasanzwe kubera impamvu nyinshi zitandukanye, ariko imwe mu mpamvu ni imiterere y'indege, kubera ko indege biremereye bitewe n'ibikoresho ndetse niba biyirimo. Akenshi rero iyo uguye nturokoka rwose, kurokoka ntabwo bikunze kubaho. Icyakora bitewe nanone nuko umutekano w'indege uba ukomeye, urinzwe cyane, impanuka nazo ntabwo zikunze kubaho. Ubwo nazigereranya n'impanuka z'ibinyabiziga bigenda ku butaka nk'imodoka ndetse n'ibindi. N'uwarokotse nanone hari ubwo asigarana ibibazo by'ubuzima kubera gukomereka cyane bikarangira apfuye, hatarimo ibikomere, usanga harimo n'imitekerereze cyangwa se ihungabana, bikarangira n'ubundi adatinze ku isi agihumeka. Mu mateka y'isi hari abantu bazwi bagiye barokoka impanuka z'indege nubwo ari nkeya. Reka nkubwire kuri Air India Express flight yari ifite nimero 812. Icyo gihe hari mu mwaka wa 2010. Iyi ndege yaguye mu gace ka Mangalore. Icyo gihe yishe abantu 158, ariko abantu 8 barayirokotse. Yemenia flight yari ifite nimero y'urugendo 626. Icyo gihe hari mu mwaka wa 2009. Iyi ndege yaguye mu nyanja y'Ubuhinde yica abantu 152, ariko umwana w'imyaka 12 witwa Bahia Bakari yararokotse icyo gihe hari mu 2009. Nanone vuba ahangaha Air India Express flight yari ifite nimero y'urugendo 1344 mu mwaka wa 2020. Iyi ndege yaguye mu gace kitwa Kozhikode yisha abantu 18, ariko nanone umuryango w'abantu 7 wararokotse. Ibinyamakuru bitandukanye birimo businessstandard.com ndetse n'abandi bagaragaza iyi mibare y'abagiye barokoka izi mpanuka. Icyakora nanone rero nubwo harokotse umuntu umwe, hari abantu 28 bashize mu mwuka bari ku butaka y'indege yaguye, ndetse hari n'abanyeshuri bagera kuri 50 bakomerekejwe n'iyi mpanuka. Ubwo rero hari abakomeretse 50, hari na 28 bapfuye. Abo naho indege yaguye ku butaka, kuko ntabwo yaguye ku kibuga cy'indege, ahubwo yaguye mu gace gatuyemo abantu. Ubu rero Vishwash Kumar Ramesh ari kuvurirwa mu bitaro, kandi leta n'inzego z'ubuyobozi zirimo kumufasha mu buryo bwose bushoboka kugira ngo barebe ko yarokoka koko agakomeza kubaho nubwo bitoroshye na gatoya. Ngayo nguko mu Buhinde nuko byagenze. Ariko se mwibutse gukora subscribe? Niba utarayikora nyamuneka afata umwanya ukore subscribe, kandi usangize n'inshuti zawe iyi nkuru, ubabwire nawe bakore subscribe kugira ngo bajye bakurikira n'izindi nkuru zitandukanye nziza nshyashya kandi zigezweho zihuse uzajya ukomeza kubona kuri YouTube channel yacu. Nitwa Denise Mbabazi Mpambara, naho ubutaha.